Godina 2025. za bicikliste drumskog i MTB biciklizma u Srbiji bila je puna izazova i odličnih rezultata. Konstatovano je na dodeli pehara najboljima. Svečanost je priređena u Šidu, a predsjednik Biciklističkog saveza Srbije Dušan Gojić izrazio je svoje veliko zadovoljstvo postignutim rezultatima u protekloj sezoni. Ovom prilikom dodeljeno je više od 200 pehara kako u pojedinačnom, tako i u ekipnom plasmanu. Mi imamo odličnu kategoriju kadeta i mlađih kadeta. Oni su prošle godine odlazili na EOF, vozili su EOF u Makedoniji. Izuzetne su devojke i dečaci u tim uzrastima. Njih bi posebno pohvalio i mislim da su oni naša budućnost u biciklizmu. Pored ovoga što oni su osvojili i što su dobri u ovim kategorijama, naša ideja je i naš cilj i budućnost su baš oni i nekako olimpijske igre u Los Angelesu koje će se odigrati 2028. godine. U jednom od najtrofejnijih biciklističkih klubova, MTB klubu Jednota u Šidu, u narednom periodu posvetit će se pripremama za olimpijadu. Dobre su takmičarke. Bojana Jovanović, moja takmičarka koja vozi sa mnom, ona je jedna od boljih u Srbiji, ona je i šampionka, ima više titula, to moram da napomenem. I naravno ove godine cilj nam je da se skupljaju bodovi za olimpijadu. Znači što više žena da dođe, da vozi MTB, to je neki moj upućen poziv ženama da ostvarimo olimpijsku normu kako bi napokon otišle na olimpijadu. I u biciklističkom klubu Boba iz Valjeva zadovoljni su proteklom sezonom. Veliki broj pehara uručen je članovima ovog kluba u kojem poseban akcenat daju na rad sa mlađim kategorijama. Naš biciklistički klub je jedan od najstarijih biciklističkih klubova u Srbiji. Mi smo kao takvi svrstani i u tradicionalne klubove ispred Biciklističkog saveza Srbije i našeg grada Valjeva. Naši biciklisti su u prošloj godini, tačnije u 2025. godini, postigli veoma velike uspehe, što ćete imati priliku da vidite kad bude počelo ovo uručenje nagrada za prošlu godinu, koji će deo pehara otići tim našim biciklistima. Naš klub radi isključivo sa mlađim uzrasnim kategorijama. Nismo dovoljno jaki finansijski da bi mogli da imamo i seniore i seniorsku ekipu, ali sa mlađim kategorijama smo bukvalno u samom vrhu našeg biciklizma. Nakon svečane dodele priznanja najuspešnijim biciklistima u 2025. održana je redovna godišnja skupština Biciklističkog saveza Srbije. Saznajemo neke od planova. Naša ideja je da što više i što češće idemo kako kod nas na trke, tako i na međunarodne trke. Ove godine smo podigli broj kupova Srbije, kupova u MTB i u drumu, tako da možemo da kažemo da će ovo biti jedna bogatija i bolja sezona nego prethodna. Broj dodeljenih pehara govori u prilog tome da ova grana sporta doživljava svoju ekspanziju i da Srbija ima vrhunske bicikliste.